Ok, sad ćemo vidjeti kako prikačiti datoteku za Teams. Krenete pisati poruku, ja evo šaljem nastavnici Marijani poruku i kad kliknete na poruku ili sa vaše lijeve strane ako ste na tabletu ili ispod nalazit će se nekakve ikonice. Ako šaljete recimo fotografiju ili nekakvu datoteku, kliknite na tu ikonicu fotografije ili ako se na računalu, kliknite na datoteku spajalice. Kad kliknete na tu spajalicu, možete znači učitati sa kompjutera, upload from my computer. I zatim, dobro sad to ne vidite, ali recimo on će vas pustiti da vi odaberete nekakvu datoteku. Kliknete na tu datoteku i vidimo da se on učitava. Evo, sad smo datoteku učitali, ja ću nastavnici šaljem za probu, dobro. I to je to, znači šaljete poruku kao svo i inače. Znači zapamtite, ako ste preko tableta, evo ga i sad naša fotka se pojavila. Znači zapamtite, ako ste s tableta, nalazit će se sa lijeve strane ili ako ste na računalu, te ikonice će se nalaziti ispod.